Wadidaw, apa itu? Coba kita lihat teman-teman. Wih, kakak menemukan mainan Pop-It astronot nih. Wih, keren. Oke, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini ya? Coba kita cari teman-teman. Wih, apa itu teman-teman? Wadidaw, kakak menemukan mainan mobil Tayo warna kuning. Wih, keren. Kita kumpulin lagi. Kira-kira di sini ada mainan apa lagi ya teman-teman? Coba kita cari. Wih, keren. Kakak menemukan mainan lagi nih. Wow, dapat ondel-ondel Betawi. Wih, keren teman-teman. Kita kumpulin dulu di sini ya. Ayo kita cari lagi. Ada apa lagi di sini? Wih, apa itu teman-teman? Wow, kakak menemukan mainan ondel-ondel mukanya warna merah teman-teman. Wih, asik. Jadi dapat 2 ondel-ondel Betawi teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Wih, apa itu teman-teman? Wow, kakak menemukan mainan mobil Tayo nih. Wih, mobil Tayonya warna merah teman-teman. Widih, keren. Ayo kita cari lagi. Ada di mana lagi mainannya ya? Widih, apa itu teman-teman? Wow, banyak mainan nih. Wih, kakak menemukan mainan Pop-It Unicorn teman-teman. Wih, asik. Wow, ini ada lagi teman-teman. Pop-It hati dan Pop-It astronot. Widih, keren. Dapat banyak mainan nih kakak. Ayo teman-teman, kita cari lagi yuk. Ada apa lagi di sini? Widih, apa itu? Wow, kakak menemukan mainan ondel-ondel polisi teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Ayo kita cari lagi. Ada apa lagi di sini ya? Wih, itu teman-teman. Widih, dapat ondel-ondel polisi lagi teman-teman. Wow, keren. Dapat banyak mainan nih di sini kakak teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi. Ada apa lagi di sini ya? Widih, itu teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan mobil Tayo. Widih, ada 2 mobil Tayo teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Ada apa lagi ya? Wih, keren. Kakak menemukan mainan Pop-It teman-teman. Wih, ada Pop-It es krim, ada Pop-It penguin, dan Pop-It astronot teman-teman. Widih, banyak sekali mainannya teman-teman. Kira-kira masih ada apa tidak ya mainannya di sini teman-teman? Coba kita cari lagi teman-teman. Wow, kayaknya sudah tidak ada teman-teman. Kakak dapat banyak nih. Mau kakak bawa pulang dulu ya teman-teman. Dadah teman-teman.